Kabaki samla pulih ke Northeastern Hill University ni hu kidang be ye kibor pulit ban Magister ke East Khasi Hills ban mi no na campus ke university haga janmet jang arpu pratarek ya yang arajar pusan kensan lawan poi sa shitrok kibor pulit CRPF hasurok shabar ke campus. Kejingwan poi kenika kali kaladang pen kluc isu iki samla pulih kenika skul ba kibar nadu kapor no pais ngi kila persya ya kejingwan rung kibor pulit ke district bat bor pulit CRPF hapo ke campus. Kani kejingwan poi kibor pulit bat CRPF syakani ke skul ba kadai hadin kejing syakam u presiden kan nihusu usamla Sandy Sotton na ke ejahar bala mudoi dau Dr. Alok Singh unohikai subjek Hindi hakatai ke skul ba. Kumban syukudau bau Dr. Alok Singh lingba ke ejahar maukun ro outpost haka arpusan terik ya yang arja arpusan ula kenno bau samla Sandy lembat sangut kiwaipan kilawan syo bat penap khansi u haka janmiet jong ke arpusau terik hakam ratrekam jong u dak ba kenno bau le politics. Kumta na kajingkem yo samla Sandy kibor pulit bat Magister kila lecek te ke skol ba ban te lakam yomi kajingya khi ni jingya kan at ya ka ba khamadian lakam bagi wan shim jing toket kajing bun ki pulit kala nang pensat ya ki samla puli ha ka ba kila persang ban be ki na campus khamadian ki samla puli kila khang ki kerdop bat pha ki Magister bat pulit ban mi shabar. Kisamla puli kila seiru da jingtho na ka Vice Chancellor in charge ka Professor Sherwin M. Sungo ka balaong baki pulit ki wan rung jubor sa campus ka university. Kat baki samla kidang be penban lawan poi sa katay katrok ka bakit ye ki pulit CRPF bat kumta kisamla kila nang kluj arsya bat ong baki bor pulit kila long palat. No more 1 minute, no more 2 minutes, leave out. Now. Sir, you don't come in this. They have to leave. Please now. Leave now. So you're trying to provoke us so that the situation will be in a favor or what? No. You negotiate between you, the officer. We have done negotiation between us and you. No! Only for investigation. They don't maintain the case. The mandate has clearly stated that the police evidence shall live. They will be open. Don't worry. Sir, tolong kami apa? Menai file agree buat ni dai. Bansa tangi ibu wanda investigate. Dan kamu dekat sana kita investigate. Ada kesan buat apa? Beli di dalam sana. So please respect the mandate of the Vice Chancellor. The Vice Chancellor has clearly mentioned that every police personnel shall be go out of this university. Not even one also. Go. Get out, mate. Please respect the mandate of the Vice For Chancellor. our safety, you need to Please get out. Kira segitu kita harus biasa. This is our institution. Not your place to come and be here. Biarkan kita mengiru responsibility bandian hantai to ensure security.
Mi mental da mi mental. Polis na minta kita ki polis ki wan. Mi mental. Boleh kasi government minta kawan lu share, miswa kamuan re. Nada mi mental yang tan mengis kopi sabar. Mental sabar mo. Ya. Obviously mi sabar minta. Ya, Aku kui kata ka message ki. ya, dari tidur dengan sop. Miswa ki ong is not under our jurisdiction. Minta pat kin pa wan ape ka git ni husum don. Ya, Itu kam lagi. Ya, Tidak lagi jong. Yung itan sabar mengis. Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka Kashab plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.